Karibu karibu. Karibu karibu mzee. Karibu karibu karibu. Karibu karibu. Karibu karibu. Karibu karibu. Karibu karibu mkeka. Unaona? Karibu karibu karibu. Murakaze neza karibu karibu. Zana kwaki. Karibu karibu. Murakaze neza karibu. Ese wowe uza nabashitse tuvuge. Baruha Muraho. Amakuru se mwasize mzee. Twasize abantu bose bakomeye. Mwabongize amabonye y'umuco. Iragoye. Isinzira. Ayo Sinzira kugira uwundi muntu. Mwarusha. Twafishe cyane. Tuchobora ko ari mzee na mukecuru. Ndabaga salone nababonye. Ngabo. None mwarusha imodoka y'abacuruzi. Cyane. Arutse twa. Ako mukecuru ntiyarutse cyane. Nago we data we napfu. Hari utunini baza bampa none twanyishe. Mwihangana. Tubazaniye fantasi. Njyewe. Uragamutse tunazimenya se. Cyo kumuzanira ijya isa n'ikawa. Isa n'ikawa ni ihe none. Kabari koka. Sindabizi se tuza amazina data. Ayashi. Mukosi isa n'ikawa twamenya ari isenze. Ko none niko kari kuvuga ari neza. Watumye ikawa n'irizene ukavuga ngo isa n'ikawa. Hano se kaza kaboneka kawa kabugura. Kuyishakisha rose twiyemeje. Ayo bona hano rata. Tukuzanire wewe mukecuru. Ai data umuntu se azayimenya ndayimenya gute muzanire kabya kaza kamara inyota mukaza zose zeze muri nyota byo kuza nikonje kumugezi wacu ngo hariyo mugura sa gasa kicatsi gasa gutyo umutakabona mugaruka turayiza gage tubazende fahari Kenda nabeza darusha. Twira kandi ku muhanda. Urusha isuka n'icyo gusa. Nawe wese natuzo kwangana. Ndibizi. Ariko tukampera na kuri Uri busy ku telefone? Reka mazanire fanta. Ntamuganira n'umukaza. Kazi. Muze. Ko mwinjiranye shuze mu nzu zagenze gute? Twabisize mu modoka n'ibiki byo ngibyo. Mwinjiranye ibyo ngibyo mu nzu intuzi inkweto ibirato mu nzu. None se tibazabyinjira. Ndaje mama nambaye. Ni ubushake bwa mama. Mukuye mu mashi kura mujana aho hanze mu nzu. Tuzadukandagira hasi mana we. Tuzadukandagira hasi. Murakandagira hari kiraguhabona murakandagira he. Ngize aha harakonje mama we harakonje dore. Amaraso tukigira. Kuramo utomo kuzose yagize impumuro mbi. Kwezi birato zanyu mwiro mubigenderamo mwara mubigenderamo muzambaye kubera nuka mu mukuremo. So ko baza bakuramo ibirato bagiye kwihagira none si duharira ni mukuremo ibirato munoga ni muwanje. Hano ni mu mujyi ni town. Shano mutawe nayo. Ariko uyu mukazana ukuyemo umuze. Ngo niki muketo? Umwana wanje tiye. Biragucanze. Utari kuvuga ngo n'umukazana none kurabura rike. Bimpeze hano bimpe. Irane hanze. Yewe ndazitanga ndazitahari hano ugogwere ukuri. Bikore neza mukazana. Niko pero. Kono n'uyu n'umukazana tubonye muri nuzo. Muguhumuka. Si bitangazo bibaye. Umukobwa asagira inzara zimeze kiza gaca. Agace neza Agaca. Neza meze ka bashikazi bazana umunyu mumenye. Ni umushikazi we. Kazanje zageze inyako. Zararisi. Uko n'umuntu twazanye mu rugo. Muzehe we ibintu atubwiye. Je n'ubunya uko ndumva umutwe wawe umubiri wose kuranje. Gaciri muze yangana. Iyo mbimenye simba naraje. Yewe niyo mbonera ntiyemewe hano. Ni komira. Ntabwo yemewe mu nzu.
ese mwana igitimbizo gishize igitimbizo neke tukizi igitimbizo kajya kantu warishize hapo mutwe mama wari umeze neza nubwo yakonanye mu bikoroni ariko sinza nshamba none uko wabaye nabi kamashara y'inkoko amashara y'inkoko abana yo gute uko neza amashara y'inkoko agasabutse uziringa amafaranga dutwara mu kejo menshi cyane ni bibi mama we ko ndiguta ariko ufite isakoshi ko ndagenda ngiye ku kazi none nshaka kubabaza mbwira icyabazanye bambwiye ngo uri mukecuru muri n'umuzehe muzehe ko wasa n'uwundi tacu mumbwire rero byihuse ko ndagenda ku kazi ko hari akamagara ko natererera ese wowe tuzi kwita zaba gutwarahunze iki ibitazarabaye ibitani intambara oh nizo twaje duhunga tamana tuzatsenya muhunga ese uko mwahunze twahunze ko azagenda yiruka ko hatabaye n'intambara ko mutamwiruka ngo tukurebe ese murambonyeka akubonye ma murambonye nakubonye nuko kubona nta byinshi mvuga ngo umuhungu wanyu wabazanye ntuzamenye uko muba wewe n'umuhungu wacu muratandukanye dutandukanye ariko ukuntu mwaze sinkuzi kuko nababonye munini muje hasi nari nabazi wese ubwa mbere mbonye mukete turi ababyeyi mama turi ababyeyi sinzanze muri ababyeyi ariko ga umuhungu ntabyo yambwiye ubwo niwe uzamenye ko imibereho yawe niwiyizi sawa ngiye ku kazi ngo murasigara mumenyana n'umuhungu wanyu yego ceceka batakumva ceceka wana amakazi amubiri kuyosanga ari akwidirisha ko ni muzee se babasize mu nzu mwenyine noneho bagiye ndagira ngo nakangaka wari wantumye ndamenya se no kubafungura data ifata ucyo mufundura nakiriye fashe kandi turakonje tuzatumara inyota turakonje gukonja paka turakonje cyane nagapfunduye urapfunduza amenye se arakonje n'kurubura mu bantu turakonje umukazana gihe aradusezeye ngo agiye ku kazi ariko yabatekeye ibyo tubireke ko tubonye aya mazi niba ari amazi nimba ari iki turamwibwira ngani mwamve iziryo ko ndagatinya n'ubu ibintu nifata aryoshye we uriya niwe mugore wawe nuriya ya niwe mukazana wanyu mutari muzi se gato uriya ni umukazana uriya ni ukwambara gute mwihanganira abakazana bo mu mujyi nuko zabamera reba yatukuyemo ibiraha ntubwira ngo ni amaguru yafurika kujya neza kumutwara y'umuruzi uko niwe wubakuyemo inkweto niba dukuyemo ibirato cyangwa niwe mwenyine niba udukuyemo tuzambura gute data we nimwihangane ayaga ni amakaro mu kizungu ntabaza binjirana inkweto ariko gamwihangane niwe mukazana wanyu kandi mwishimire umukobwa winjiranye umwana umwe twari dufite ngo aradukora ibyo umuhungu wacu hano ni mu mujyi muzehe utazawubana basebuko umukobwa umeze nk'abashikazi nimwihangane none ko rero mukazana mwaje musanga mwihangane gusa n'ibindi muzobona muzihangane uramenye ukuntu atubwiye ngo niba umenye ukuntu tubwiraga ni gute wirirwa muduhamagara ngo tuze tuvugane namwe naho ni ibintu dutuye niwe tuhatwikirizaho umwuka ati tuvuge
titujega gusanga uzobona wenda n'ibindi ijega naje nzanyirwa ku kazi kenshi n'ubwo yatagiye ku kazi bari hano ariko muzoza ufata akanwa nyine mwihangane ga mubeho ga nta kundi nase muzogire go hari ijambo nasiza navuze tubwiye ngo tudutinde hano ngo mugende ngo musure ruguru kogaza basi ngo amaguru yacu karusha narushe datawe ngo amaguru yacu karamuka n'inzara yaduturira muzehegiwe karatinya reka tuve uko tuza kubakorera nyine muri uko murye ariko mwihangane handi mu kizunguga mwaje ni mwihangane igihugu caratewe ibibazo zarabaye ahandi ngo muzovuga se ngo musure ruguru komeza umutima mwihangane bakazana wa mujye no kumukuga zabera nyine nubwo atari bose ariko mwihangane gatakombe ndababwira gute ni umugore gawanje gatera twarashakanye sinotandukana nawe umuntu w'umukozi mw'ikanisa ntamatandukana se n'umugore mwihangane n'ibindi muzobona nukwihangana uragoye ahuye n'ijari n'utuburo mwihangane mwiriwe nkuko mutari gusubiza ni iki cabaye bite ni vyiza ko ndi kubasuhuza ntimusubize nta kibazo nta kibazo mutasuhuza ntimusubize none umpama mbona mu nzu hatameze neza nta kibazo ariko cyangwa se kwinjiza bya birato kandi birato nyine ibyabo tiyonge mu bigo hari uzabona bamwe hari n'impumuro y'ibirato ntari ubundi bavuga bava ngo ni ibirato ibyo zina ry'ibirato uyu munsi nabyumvishije turabidukuregamo wabitwara ntacu niba mwicaye yari hanze akorope mubona kugaruka mwiterane none mu nzu hasa neza sibe ndoza wihangana ari woroshye urasa twihangana tumwe dukandagire muri iyi micanga jesi ntawe ukandagira ahantu hari umucanga mu nzu kandi n'ibirato byabo zahacafuje tako bameze nyawe nyuma y'abicaye yari hanze kugira ngo ubanze ukorope ndarushe ntabwo nsubira kandi kunama muri noza kuko ndayikoropa nasize inzu yanjye isa neza hari uko twagize oya mashi nta kompleni zihari muze ngahe kingura uba wicaye aho hanze muri veranda urahazi muhekaga konita tuje muri pariseri y'abandi ngwino mbere kwa mwamwicaye aha buri wese abafite umuryango utaje w'abandi reka tubereka nakwa gucira kwanyu wo gucira mugende mu bireke inti tugwa ema eka mfatega Muzataha nibwo no kujya n'ibiryo kubera kabasaza ukurugo nibo bonyine bahuye n'intambara abandi bo ko bataje tumatagumye ruguru ntosanga inzu bayiciriyemo ese wagiye he gutari kuza ngo ugucishe igikoropa aho ngaho ndaje iravuna nawe ukandagira mu mucanga njewe simba ndahanda ukandagira ngo numve ibirenge byanjye biri mu mucanga usa neza akamambiriza hano muri saro uko umuntu wazayina wewe n'umunsi yarabashitse gukora uzanigina ku kazi wowe udafite icyo ukora uzoza wigina mu nzu nawe n'umunsi abazeye bari hano uko wenda uzabihangana tubasanze hasa neza tuba bahacapuje uzoza wihangana hamura igikoropo neza ubikora n'amazi yaragowe na uragowe rero kuvuga ngo yaragowe nzanirwa ngwagarariye kugira ngo ubone uko ubaho koropa hano kugira ngo nuko ukandagira hariho umucanga kuragamo ngaho koropa imana izongisa naje izongeza rero izongeza imiruho ya za kampani zanirwa njamo n'inyuguga naso bayicafuje inzu yanjye bisa neza data na mama bagize gute nibo bacafuje wandi wanamenya ko ari soko na nyoko nabihakanye data kubwira ngo ni maboko ariko n'isuka kandi akabana nyoko kurabambura ibirato nasa none nabirato ntabinuka bivuye mu kiraro muzoza mwizanira imivumo yiga ngaho ndayikoropa isuku ni ngombwa
kuva ngiye kwikanisa harimo abantu kwikanisa ugasanga kwikanisa arasa nabi tuzasanga kwikanisa arasa neza umuntu azoza ko ari wenyine protokoli z'ubyukara gukora kwikanisa igahanagura intebe ugasanga hasa neza kubera ko gusa wokwishimira kwikanisa hasa neza muwawe hasa nabi uzoza bihangana isuku ni ngombwa abasanga n'abakozi baza muri Kongo niba uzabona umwanda muntu bazosohoka bavuga ngo mukaza n'umunyamwanda isuku ni ngombwa ndakumva koropa neza agira umunsi namaze nyabo ndihumutse aha hose hari amazi reka nyabo naje cyukoropa sica hano mu nzu cyukoropa n'icyo mu bikoni simbimenyereza sica hano muri salo ihangana ukirana mu twemba ikoropeshira amazi y'ibishimbo Jesi ibintu by'umwanda wapi umwanda si mwiza nta mukristo uzugira umwanda umukristo arangwa n'isuku ukugaruka nguko gato bayo hano muze n'amasaha isubire yose ndebe uko ufite umugore ukumuza mwumvaga ngo tuba mu kizungu mukageraga muri ibintu zoroshe inzanoza amasahani timwabonye ko basohora agakoropa inzakoropa buri kimwe cyose ese sitori ko zabaye ziri nyinshi uzi ko bifite amahuzo hano yo kumeza ese porogaramu ndakora imirimo yose biravuga ngaho biravuga utwo dusahani niko biriho n'isakoshi y'umwana buri neza n'isakoshi y'umwana imeze neza ndashaka ko yumva ese ndozo urihangana mu mubare byo umurimo oya biravuga icyo kirato n'umuco abagabo dore aya ngaya yanyu nashize muri omejo uyanike ariko uzoza wihangana banze icyo kirato cy'abagabo ase wakoza yi mukecuru iwacu nabo uko sibyo nazo zikumye kino kirato nakikimesere neza ntabwo bavuye mu kazi Shiramo speed. Zana ngufashe data, zana ngufashe. Oya, tubishobora. Tubimenye ya. Kuri imyanda ni yiwe. Nagire vuba. Wewe reka tubimenye wewe. Amasanya mu kitu kuyoza. Tuzi ko amasanya mu kizungu. Nagira kukwanika amahuzu. Harimo na baga y'umwana. Niki kigumu mu fecho. Uhumuri. Sinshobora no mahuzu yose. Umesa ushobora kuyamesa. Ya Trump muri. Ureka muza message. Ejo ni kuchumera, ejo ni saa. Nzoya message basi nakaza. Ejo ni sandi. None niki kirato, kuramo kirato. reka ngufashe. Nicho nana ukaza kuambe. Cyo nicho nana kunze kamba kuri apantaro mutuku. Ndambikira amasaha. Ira message. Ndarusha sifite ngo kunama. Ukumira ukuyemo. Muze ukura kibona gute. Right. Zaza wihangana data. Ni n'umukristo. Ukomeza wihangana kiri kigerageza. Ukumubona narago muri nozu. Tuzumenye ko ndumugabo zubiramo none ndi kumusha. Nigeze gutekereza kumutamo ngende nano nyabo. Ariko ngo ndewe umuntu w'umugabo w'umukristo nkanje. Ariko ngo nuko nyine reka nyihangana. Ariko dore ureba muhoza ngana ukutuni duke yamubona. Ubundi nzandese amahuzo biraga. Bano kwihangana, bano umusaraba wahuye nawo. Kandi zo gukomeza wihangana nyine kubera Kristo bwawe. Uzabukomeza cyane. Uzabukomeza wihangana. Bizaba bishimye. Umusaraba wawe uyanjye n'uwahuye. Ariko mwabaho mwebwe hariye Ese hano habaye muri koti. Hano habaye muri koti. ko mpamesa. Ko hano kuba baregera niko baregora ko ni. Rero ko tazavanga nabo. Tacho nabaregere ndi umushene. Ndega ndahamu hese ndiko. Nari njyamye ahantu ndi kuri televiziyo. Ariko wowe atari gukoresha umuntu ngo wakoresha umushi. Jaho ko sinzo nka umushi. Simve muri kampani. Na korobse nogeje amasahani. Ese kwanza kwa mbere umwana ari. Arava ku ishuri. Ndaje kumuzana none. Watinze kura kumutoba. Genda nawe tacho ariko. Wowe niko wakora. Tato mpamvu ko nabikoze. Simve kukaje. Ukumkandi kanyira vuga. Utobireke nzo nabikora nawe uje muri kampani. Agasi.
ese iyo kampani yabaye kampani yabaye buri kimwe cyose siza yishuri ino nzu siyo yaguze yose aho ntuhamesesha muse kuko kumva umuhungu wahawe nta kandi kazagira aka kazi n'ugomba kugakora nanjye mba nagiye muri kampani kwikorera inyama n'ibiti n'amabuye ko mu mahanga se bamubwira impuhwe nyinshi nagire kugira tukira tunatambara kuwa mbere kuri ya pantaro y'umutuku kigira n'isakame yacu muri murayizi kwagifata nabi tugishemo amazi imbere ejo niyinga imvura irashobora kuva tukuma naho ngira vuba fete vite uzakoresha ikigerageza cyo uzakinesha uyu ni umugore umuntu asa neza ziriya pantaro z'amayingi umuntu uzambara akazamayingi ibiga nibyo mugize umuze ntawe uvuzeka nugira ngo uvuge ntamubona ko yaza kumbwira hejuru yanjye noneho gukunda uko muhari iyo mudahari ese washiramo speed imaje shiramo speed kiba wafashe ngo uzandike jewe nyandike ipantaro naje gutukira hehe nta n'amanura rukuta tawe wazanye bayizanye wasanga wayivanze n'ibyo ngibyo tayo nabonye niyo defugira uzufata imyenda ivamo kara ukayivanga n'imyenda itavamo tayo wazanye imaje ese kwagira ko cyangwa wayanditse muri wanditse nawe yishakisha niba utari hano urayishyize muri chambre uje kuyitora uyigirane n'uru rukweto uje nzambara n'akazi rimwe ku kazi ngiye kuryama ndarusha uyu munsi nakoze akazi kenshi numara kugira iyo myenda uhita uja kuzana umwana ku ishuri kandi ushiremo speed kubera ko amasaha umwana ari hafi kugera nurangiza utekerere aba nabo bajye